Good day, dear friends. Қайырлы күн, құрметті достар. On behalf of the Swami Vivekананда Cultural Center, Embassy of India, Nur-Sultan, I take pleasure in greeting you all on the International Women's Day. Today we will present a special concert of music and the contemporary dance dedicated to women. Before we begin our program, I request Her Excellency Miss Sudarshini Tripathi, Ambassador of India to Kazakhstan, to say a few words. Нұр-Сұлтан қаласындағы Үндістан елшілігінің Свами Вивекананда атындағы мәдени орталығының атынан баршаңызды Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Бүгін біз әйелдерге арналған музыкалық және заманауи биден арнайы концерт ұсынамыз. Бағдарламамызды бастамас бұрын Үндістанның Қазақстандағы елшісі жоғары мәртебелі Sudarshini Tripathi ханымнан сөз сөйлеуін сұраймын. Good evening, dear friends. International Women's Day is an important occasion celebrated the world over on 8th March every year as a mark of respect towards women. Celebrating women, whether professionally or personally, is a sense of commitment to each and every woman in one's life. Women from all walks of life gather together, spanning cultural and ethnic divides, to commemorate their battle for peace, justice, equality, and progress. A woman plays different roles in her life, exhibiting her emotional strength, courage, and conviction. It was in 1975 that the United Nations recognized International Women's Day. Since 1996, International Women's Day became a theme to celebrate women in society. Women's Day should be considered a day where everyone acknowledges the value and the importance of women in our lives and all around the world. We know that the society where women are treated with equality and encouragement have followed an upward trajectory in their growth and development. As Indian Ambassador to the Republic of Kazakhstan, I would like to underscore immense contribution and achievements of women in our countries in a wide spectrum. The fact that women play a pivotal role in the development of a nation has been aptly described by great Indian philosopher Swami Vivekananda that the best thermometer to the progress of a nation is its treatment of its women. With these words, I convey my greetings and best wishes for the International Women's Day to all of you. Thank you so much. Thanks, Madam, for your encouraging words of greetings. Жігерлендіретін құттықтау сөздеріңіз үшін үлкен рахмет, Madam. Today's concert will be in two parts, and we will begin with special dance presentation, Tavasyam, Strong Empowered a Woman, brought to you by a young contemporary Urshila dance company from India, which would feature short stories woven to share the characteristics of women, highlighting an undefeated spirit, a constant seeker, a pillar of hope and courage, wisdom and the joy, beauty and the radiance. The presentation has been choreographed by Miss Bhavini Mishra, a very talented and young choreographer. So friends, please enjoy the first part of our concert. Бүгінгі концерт екі бөлімнен тұрады, және бірінші бөлімде сіздерге Үндістанның Уршила заманауи би тобының Тавасям, күшті, мықты әйел атты өте жас талантты хореограф Бхавини Мишра ханымның арнайы би қойылымын, яғни әйелдердің жеңілмейтін рух, тұрақты ізденуші, үмітпен батылдық тірегі, даналықпен қуаныш, сұлулықпен жарқырау ерекшеліктерін бейнелейтін концертін ұсынамыз. W for a wonderful wife, O for an outstanding friend, M for a marvelous daughter, A for an adorable sister, N for a nurturing mother. That is a woman. Happy Women's Day. इश्क
खुदा चंगा है असर कर ले खुद से ही प्यार बंदिया है जहाँ की तुझको खबर खुद से है पर तू बेखबर ले ले अपनी भी सार बंदिया गिरा दीवारे लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे धुड़की 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 लागे पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी मैं नचती फिरा बन ठन बलिए हो मैं नचती फिरा छम छम छलिए हो कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया सुध से गई मैं खुद से गई मैं तेरी हो गई मैं पर जग क्या जाने मन के फसाने खोकर खुद को पाकर तुझको मेरी हो गई मैं Strong women aren't simply born, they're forged through the challenges of life. With each challenge, they grow mentally and emotionally, moving forward with a head held high and a strength that cannot be denied. A woman who's been through the storm and survived. We are warriors. जनन जनन तनन तनन तोम जनन जनन तनन तनन जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन तोम तोम जनन जनन तनन तनन गीत धुनि कुत
तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक धीम नात्र कीट तो नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम फिर तुम गीत धुनी को तक धीम तान गावे तक तै तै तान गावे तक तै तै तान गावे तक तै 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 तक तना धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम हद तो मत गीत धुनी को तक धीम निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने जित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी जित कर देगी जित कर देगी ऐसी धाकड़ है 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 गिरते हो उसकी तरह पल भर में मैं पिघलती हूँ ना जाने थी वजूद क्या मेरा कल तेरे हाथों में थी मैं आज मैं यादों में भी नहीं हाँ ऐसी ही हूँ मैं
आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, चूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। ये है छोटा सा छोटी सी आशा। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर अजनबी, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल धड़कन नींद है या ये रात है। हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बाखुदा, क्या बात है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। Beta, we have seen a wonderful boy for you. So no more higher studies, beta. It's time to start handling your household responsibilities so that you can take good care of your husband and in-laws.
that I can handle my responsibilities and my studies at the same time. I'm not against marriage, but I have dreams to achieve. Enough. I told you my word is final. No more going to college from tomorrow. Start preparing for marriage. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये ढल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये रात ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी
One life, just one, for all women. Why aren't we running like we are on fire towards our wildest dreams? What stops us from achieving that? We are achievers, we are dreamers, and we are unstoppable. Little things make her happy. Even though there may be chains that try and trap her, she breaks through because in her heart she holds the candle of hope. In her life she holds the sunshine of dreams, and that is what makes her so beautiful, so angelic. tak tak dum tak dum 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 tak tak
Jum num ta rum ta dhalam ko tak tak ko da da gir dig ta jum tak jum ta takita ta da ta jum gir jum ta ta num ta rum ta takita ta da gir dig ta tari ta dana ta run ta dim ta da jum ta num ta rum ta dim ta gir dig ta dim ta tari gir dig ta jum dim da ta jum nam da ta jum tam takita dana ta da tangir dig dim ta tari gir dig ta jum dim da takita jum da kita dak jum da jum da kita ta jum gir dig ta dum tari ta dana tari ta tari gir dig ta dana ta jum tari ta dana ta da tangir dig ta tari gir dig ta jum dim da ta jum nam da kita jum ta dim tum nam ta da tangir dig ta di ta dana ta tari gir dig dana ta jun ta dim ta tari ta dana ta da di ta dana ta da tangir dig ta dim tari gir 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 dig ta jum tari gir dig ta tangir dig tari gir dig ding gir dig tari gir dig dong gir dig tari gir dig ta. A strong woman looks a challenge in the eye and gives it a wink. You are a woman. That is your superpower. Be the kind of woman who makes all other women step up their dreams and their mission. Happy Women's Day.
Dear friends, hope you enjoyed the first part, and now we present second part of concert with Hindi and the Kazakh songs sung by artists of SVCC Nur Sultan and the spouses of Indian diplomats under the direction of SVCC music teacher Mr. Pravin Kumar Dubey. Құрметті достар, сіздерге концертіміздің бірінші бөлімі ұнады деп үміттенеміз. Біз қазір концертіміздің екінші бөлімін SVCC-дің музыка мұғалімі Pravin Kumar Dubey мырзаның жетекшілігімен Нұр-Сұлтан қаласының SVCC әртістері және үнді дипломаттарының жұбайлары орындайтын хинди және қазақ әндерімен бастаймыз. Ендеше достар, концертіміздің екінші бөлімін тамашалаңыздар. जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस था क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता 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 सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा
тастап қолашымды кең саламын ай. Түскенде сен есіме ал, еркек әкку құлпыртып осынау әнді ау, толығатамын ау. Гәкку, гәкку, га-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 га. Гәкку, гәкку, га-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 га.
इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का बरसने लगी आँखों में मुझे सपने बरसने लगी आँखों में मुझे सपने कोई बुराई जैसे नैनों से अपने समा दिलदार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो मुस्कुराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूबी जोड़ी है तेरी मेरी आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो मुस्कुराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी Thank you for your attention. Назарларыңызға үлкен рахмет.